Selamat datang di pesta ini bersama kami GRS dan saya Hendro Eke featuring Rivo Tumion. Oke, let's go. Tentang kita berkisah, suka-suka mau cari 02. Akhirnya so dapat musibah, harap-harap dia paling jaga. Karena semua so pake BT plus, bukan bintik-bintik dapat lihat mulus, sampai kulit hitam dapat lihat halus. Bikin laki-laki so tak jerumus. Ini zaman so mulai berubah, cewek-cewek jahat dapat lihat gagah. Kala-kala artis Korea, serta baku dapat oh Tuhan mama. Welcome to This The Party. I'm Hendro Eke Remix. Mama, tadi papa telepon. Terus bilang apa Shinchan? Papa jumping up, jumping up, jumping, Papa jumping up, jumping, Papa jumping, Papa jumping. Lebih baik 01, masih lebih unyu-unyu daripada 02. Patah dapat rupa musibah. Aduh say, main terus. Ini cerita tentang kita berkisah, suka-suka mau cari 02. Akhirnya so dapat musibah, harap-harap dia paling gagah. Karena semua so pake BT plus, bukan bintik-bintik dapat lihat mulus, sampai kulit hitam dapat lihat halus. Bikin laki-laki so tak jerumus. Ini zaman so mulai berubah, cewek-cewek jahat dapat lihat gagah. Kala-kala artis Korea, serta baku dapat oh Tuhan mama. Hello guys, listen to me. I Rivo Tumion Remix. Lebih baik 01 masih unyu-unyu dibanding 02. 02. Lebih baik 01 masih lebih unyu-unyu daripada 02. Patah dapat rupa musibah, cuma untung kamera. Papa jumping up, jumping, Papa jumping up, jumping, Papa jumping, Papa
Bobo jumping, ping 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 ping. Bobo jumping, ping